So guys, may hapon sa tanan. So karon nata sa sulod sa sakinan kay napabugnaw man. Init man kay sa gawas gud. Awaw. Ang panahon init kayo. So nara akong amigo mo ning amo. So nara insik ning bataa. So ang content ato kurang adlaw, i-share na lang ko sa inyo guys kung ano lang gud. Kung namoy pangandoy sa kinabuhi, kailangan inyo ginang buhaton, tumanon, inya bisag kapoy kayo, bisag hago kay katag-adlaw, ayo gyud quit. Mao ra gyud na gyud, mao gyud na importante gyud nga makampot mo imong pangandoy sa kinabuhi kay kung magin-ani lang ta 30 years from now, 10 years from now, mao gyapon. May pag-usab gyud kung wa kay buhaton sa imong kinabuhi. So, wag gyud magbag-o gyud, magtuyo credit ka gyud ang imong sweldo, ang imong trabaho, diha ay gakutob gyud. So, make it changes, make it new para walang buosan gyud. Iswag gamay ba. So, boss amo, mo to boss amo. Okay. So guys, bye-bye.